Ilo yang kari ming serom kana lo ne feme hinong got menatin sa ni pilawara ya kumembere in sakane ming serome ko ngang sras ti shurko na sakane sa ungo ko ning salor la Gauteng Pumalanga and Northwest Limpopo na wi kumagi audio streaming yam kana lo ne feme na ni kalanga patch matebola e warts matwa jimosh kango mo shingirtano wa chajana makuna la wandandazi etaka na chi hirla studio 4A kutisela no ko Africa wa bula wo meretso wa ntindane Eric Mabasa pamasungo suksala so kufika leka awara yambiri in sakane lo walang ngayon sa lorkoraya. Kulo salantsene makumembiri nkawa masiku kuba hitu kumayar kan hlawulo wa manaman wa lembe ramakitimbiri makumembiri mune lo nga tarureliwa isukura makumembiri nkaye mudashi lembe role ramakitimbiri makumembiri mune ntseba kumakamashitiba kumya hlawula ba mane bakabata ba gangsela ti vote tangwe hela ba mikomba ku kahle ku hingwe ba thori ba bo kambe loko se mi va thorile van'wana va vo va mi rivala kambe hambiswiritano mi ngiserom kana fan mi ta va hi kha hi vulavula na va SASSA Mpumalanga hi landzelela mhaka leya ya le Mkhonto kasi ke hi tlhe hi bula na n'anga ya xintu Professor Mbayimbayi Hlathi hi ta va hi kha hi bula na vona hi kha hi languteka timhaka teti ta ku va vanhu va ya mi va twile Professor Musoma va kha va vulavula hi tlhelo ra vo kusuka ka CRL Commission se hi ta va hi kha hi bula na vona sweswi ivi kusuka kwalano hi laha hi nga ta pfulela hi tshika laha ka hafu ku bila awara ya 12 kambe timhaka timbirhi leti ni lavaka ku hi bula hi toho nhlekani lowu ku hi tihi leti ni lavaka ku hi bula hi tona timhaka letiya timbirhi ni ta ku byela swoswoleswo loko ni vuyela un'wana ma yingisela ngete kombela mi ri hetisa ka ako ni rhandza kwalaha maheteleleni hawu kunjani mingiseromena khesiri swinene loko kota ku va mi yingisela kahle ka na siku ra namuntlha seke nteri loko yi ku hafu ku bila awara ya 12 ta va se hi kha hi vulavula hi timhaka leti ku loko a ko va ku ri mufundhisi a yele tihofisini letiya ti nga ta le Mkhonto se ti nga na mavhiki mambirhi ti nga ri ku tirheni a ku ta va ku ri na hoyihoyi leyi a ku ta va ku ri na hoyihoyi leyi yi nga va kona ke kumbe timhaka teteta ku kongeti vukhongeri vupfumeri ku na lebyi tekeriwa ku henhla ku na lebyi tekeriwa ku hansi ke na timhaka teti nge le ku humeleleni ku ka MK ku se swi tiyisisiwile ku lava a ehleketa ku va hlongoriwile se swi tiyisisiwile ku va hlongoriwile se na sweswi nge le ku humeni u ta ya kumbexana a nga tlhe a susa vandla leriya hi ku hi ya nga ri tsarisa swi ku yini swi ku tuka swi ku chakala a hi mitweneni le ka 0860002543 sweswo hi ta bula hi swoho hi hafu ku phela awara ya 12 hi ndlela la ku fika awara ya 1 ivi loko hi vuya ka awara ya 1 hi gimeta n'hweti leya ntshunxeko hi ku twa wehe ku kahle loko langutile loko hi ku hi ntshunxekile hi ntshunxeke yini hi laha ni lava ku twa wena ka koho ku wena i angula ku i ku yini kwalani hi ntshunxeke yini hi laha ni lava ku vutisa koho ni nga mi nyika xikombiso hi ntshunxeke yini loko ku ve khale vanhu a va pfuka va ya tliliniki va tshunguriwa va vuya kaya sweswi va suka nampundzu va ya fola tilayini kama n'wana va tlhela va vuya va nga pfunekangi ntshunxeko lowu hi nge le ku vulavuleni i wa yini loko wo tshoveka vunenge sweswi a swi talanga ku nga vhi wu tirhiwa sweswi i ta byeriwa ku na backlog i xikombiso xexo hi ntshunxeke yini na ku kota ku twisisa ku loko hi ku hi ntshunxekile hi vula ku ntshunxeka yini ni ta twa hi n'we ka 0860002543 loko hi vuya mahungu ya misava ya awara ya 1 hlekani lowu hi ndlela yoleyo se a hi sunguleni hi sesi nikiwe nkuna kusuka ka SASSA Mpumalanga hi twa ku kahle ku endleke yini le Mkhonto se sinikiwe nhlekani inhlekani mahasi ninhlekani kambe ka vayingiseri va Munghana Lonene ni ku khensa nkarhi lowu ni nga yi nyika wo SASSA ku ta hi ta vulavula na vayingiseri va Munghana Lonene ayi a khensa swinene mani hina hi le Limpopo n'wina mi le Mpumalanga kambe nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga wu vuye wu tivisa ku sukusela tolo ka mahungu ku ri heyi ku na tihofisi n'wana a ti le ku pfuleli le Mkhonto tihofisi kumbe mi nga ni timela xiyanimoya se sinikiwe ku na xiyanimoya la mi nga kona kumbe mi suka la n'we xiyanimoya xi nga kona le ofisini a ni na xona xiyanimoya kambe no le ka le fonini mi ndle xipikara mi nge swi koti ku khoma kunene hi ku xi ndla
ti vibrations leti ti tlhaku ti ndlaku ni vuya kambe leswi a ni vula swona a ku ri ku office ku na office leyi ku vulavuriwaka yo Umkhonto va nge yi yime mavhiki mambirhi a yi le ku tirheni hi mhaka ku hehliwa ka ku ongeti un'wana wa vatirhi i te na nganga la a hi sunguleni la kahle hi kwihi hi le ofisini ye le kwihi la ku nga ndleka yini inkomo mhasi i ntiyiso swi endlekile swi humelerile hi siku leri ra ti 17 April ka 2024 laha ku nga kumeka ku va na nkandziyiso or footage camera footage ya ma-office ya SASSA le Umkhonto a local office laha ku nga kumeka ku vonakala vanhu va 5 lava karhi va endla ma-rituals a ofisini ka SASSA ka vanhu lava va 5 vambirhi va vona vatirhi va SASSA. Okay. Se ivi ku loko se swi vonakini a swi vonake ku hunde masiku mangani swi endlekini ni nga ri na ntiyisiso wa swona kambe leswi nga endleka i ku loko va fika ofisini vatirhi va SASSA aka office va fike va ri va na swisolo leswi va nga va na swoho hi ku vona swilo leswi nga endleka ka ku kumeka ku na tinaliti na swin'wana na swin'wana swi nga cheriwi hi loko swi va vilerisa se va vulavula na vurhangeri bya office ku ri hayi hina a hi titwi hi ri kahle hi ku vona leswi swi nga endla ku ri varhangeri va SASSA va ya va langutisa lahaya ka mikandziyiso leya yi nga koho emaofisini ku endlela ku ri ma-beneficiaries ya hina na vatirhi va hina va tikuma va ri safe swi va swi vonakala ku ri hi ntiyiso ku ve koho xi nga endleka hi xatolo xa kona ka ku ri ku ve na swilo leswi swi nga endleka va tive ofisini hi nga swi tivi ku ri hi ta ku a ku ri ma-ritual muni a ku ri vukhongeri a ku ri vun'anga mara leswi swi nga endleka swi ve swi endla vatirhikulori va titwa va nga ri safe ofisini ku ri va nga kota ku ya mahlweni va tirha leswi swi vulaka ku sukusela kwalano se a va ha li ku rini swi na nkarhi wo tani hi kwihi va nga ha ri ku yeni tihofisini leti ya ku tirheni i ntiyiso swi teke mavhiki ma ri mambirhi ku ri va nga ha vuyelanga ofisini kambe SASSA hikuva a tiyimiserile ku ri service yi nga yimi ma-beneficiaries ya kota ku ya le hi ku tirhisana na masipala wa ndhawu ku ve se ku kumeka holo ya ndhawu ku ri vatirhi a va yi mahlweni na ntirho wa SASSA va pfuna rixaka ka ha ri ku lavisisiweni ka leswi nga endleka laya na ku endlela ku ri ku va na tindlela ta ku ri ti kota ku basisa the office ku ri va kota ku tlhelela ku va titwa va ri safe. Ku lavisisiwa yini ku na lava va ri kona ma va tiva a mi va vutisi ku a mi ndla yini sweswo swa ha ri ka investigation mi ta twisisa ku ri SASSA yi organization yi na ma-sections ya ku hambanahambana va ha ri ku lavisiseni va kota ku vona ku ri ntiyiso wa mhaka ku nga va ku ri yini i yini leswi a va karhi va swi endla ofisini na ku va kota ku vona ku ri SASSA a nga teka rini goza ra ku tshinya vanhu lava nga tikuma va karhi va ka footage leyi va endla swa ku fana na leswi swi nga vonakala kwalaya ni vula swona hikokwalaho ka yini ku lavisisiwa ku ve va koho a va vutisiwi ha yini ivi va hlamula ku a ku ndleka yini hi leswi swi nga le ku endlekeni muhaxi eka nkarhi wa sweswi swa ku ri a swi gimetiwa ndzavisiso wa vona a wu swi gimetiwa eka nkarhi wa sweswi ni vulavula na Munghana Lonene ni vayingiseri va Munghana Lonene a ni nge koti ku vulavula ku ri vulavisisi byi tumbuluxe ku ri a ku endleka leswi na leswi se va kwihi vanhu lavambirhi va le ku yeni ntirhweni na vona kumbe va ye na lavan'wana holweni vatirhi ka nkarhi wa sweswi va le ka va teke masiku ya ku ya wisa va le kaya vo lo teka kumbe vo lo tekisiwa va teke masiku ya kahle swi endleke va ri masikuni ya vo ya ku wisa ye a va ri livini se ivi va okay se kumbexani ni khomeleni kwalano ni sungula ni xavisa laha se sinikiwe hi ku na ku vutisa ku se lava va kumaka vukorhokeri ke mi ri yini ka vona kambe loko ni huma laha a mavhengeleni mo ni khomela tani inkomu la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona.
hi rito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Hila inga kona mingisero mgana Lon FM hile kubuleni na sinikiwe enkona hile kufukweni makumu na bulo ra hina la ka hi bula hila kutaka timakata leti humelela kule mkhonto le hindlela la ti beneficiaries ku nga vanhu lava pfuniwaka hi tihofisi ta n'we ta SASSA le mkhonto lava va nga ya aholweni mi va byerise ku yini ku se ka ha tirheriwa hala ya ku tirheriwa aholweni se sinikiwe leswi swi endliwe exikan'we na ma-stakeholders inhlangano na ma-department man'wanyana ya ka government laha hi tirhisanaka xikan'we tanihiloko ni vurile ku ri i masipalata wa ndhawu leyi a nga pfuna ku va a hi nyika ndhawu leyi service yi yaka mahlweni kona hi vulavule tani na vona ku vulavula hi ema-notices lama nga vekiwa ka ndhawu leyi service yi kumekaka kona kumbe ka community leyi ma-offices ma kumekaka ka yona. Se swi vula ku a hi kule na kule le holweni na le hofisini ta n'wina? A hi kule na kule maxa. Hikokwalaho ka yini tanihi SASSA Mpumalanga ku ri khomi humesa xitatimende tolo ka swilo swa March ka swilo leswi nga humelela hi ti 17 ta April? Muhaxi ni vurile ku ri SASSA yi organization ya ku ri loko swi endlekile mukhuva lowo i mhaka leyi a yi fanele ya haya eka varhangeri va SASSA ku va koho loko va kumile ma-facts lava nga ma kuma va ta kota ku endla statement lexi nga ta va xiya eka media ya ku vula ku ri hi kanenenene swi endlekile leswi swi nga endleka hi leswi sweswi hi le kwihi. Kambe a swi kombi ku nonoka ka n'wina tanihi office ni vula ku swilo leswi swi nga humelela hi ti 17 ku ri kho swi vulavuriwa hi ti 30 ku huma statement hi ti 29 se ku hinde masiku mangani kusuka ka ti 17? Muhaxi a ni lavi ku pfumela swinene ku ri maybe SASSA a yi zangi yi nga endla ku vulavula loku faneleke i ku ri ku vulavula ka loku fanerile muhaxi hi loku ku nga ta ndzhaku ka loko vurhangeri bya SASSA byi ta va byi hlanganile byi va swi langutisa mhaka leyi ene na ku ri ma-beneficiaries ya hina muhaxi hi ringetile ku va hi vulavurisana na voho va kota ku va va swi tiva ku ri service yi kwihi. Xin'wana lexi nga xi vulaka i ku ri muhaxi SASSA wa swi kota ku va a teka service ka vanhu ku nga ri hi ku va va fikile ofisini ntsena hi na tindlela tin'wanyana ta ku ri vanhu va kota ku kuma service yo. Kambe swi vula ku yini se sinikiwe mi vula ku leswi swa statement a swi pfuni nchumu kumbe njhani? Statement xi na nkoka swinene mahaxi hikokwalaho SASSA a va a xi humesile na hina hi nyike nkarhi wa ku ta hi ta vulavurisana ni rixaka leri nga voho ma-beneficiaries ya service ya SASSA. Se loko swi ri na nkoka loko swi ri na nkoka xivutiso hi xexo xa ku hikokwalaho ka yini swi teke 12 days ka swilo swa xihatla hi ndlela leyi? Ni mitwa swinene muhaxi mara ni ringeta ku la ku humelerisa point ya ku ri loko swi vonakarile a swi lave ku va swi tshameriwa hi vurhangeri bya SASSA va langutisa xiyimo va teka xiyimo xa ku ri hi leswi hi nga ta hi ya byela rixaka ku swi endlekile tanihileswi swi nga humesiwa ka media statement. Okay, no ni mi twile se sinikiwa a khetsa swinene se mi ri yini ku ya mahlweni loko no ta na mfundhisi ni kha ni tirha ka SASSA naswona mi ta swi lavisisa? Swinene SASSA i office leri hi nga hlangana ka roho ku ta yi ta korhokela rixaka vupfumeri byin'wana lebyi munhu a nga na byoho byi right ka yehe munhu kambe a swi fanelanga swa ku swi va swi ta disturba van'wanyana loko hi ri karhi hi korhokela so swi nga fika kokwalaho tanihiloko ni vurile ku sunguleni muhaxi ku ri a hi swi tivi ku ri a swi ri vukhongeri a swi ri vuloyi a swi ri yini mara swilo swin'wana swi endlekile leswi nga endla vatirhikuloni va titwa va nga ha titwi va tshamisekile ku ri va nga tirha va ri safe ene SASSA u lava ku teka xiyimo xa ku ri a endla ku ri vakorhokeri va SASSA hinkwavo va titwa va ri safe loko va ri ku tirheni ku katsakanya ni ma-beneficiaries ya SASSA lama taka for service. No ni mi twile se sinikiwe ni khensile swinene nkarhi wa n'wina se sinikiwe nkuna hlayisekani ku dya ku engeta. No ni khensa swinene.
inkomo sesinikiwe inkuna kusuka kaSASSA Mpumalanga hayi bula na vona la etimhaka leti ya tele mkhonto ivi loko hi vutisa prof ko hayi mani vanhu vo va na vitoya mani mi chuwa yini na prof i nhleka kokwani hayi ha khensa swinene mani miri yini n'wina hi mhaka leyi nga humelela kasi swa koteka ku tin'anga ti ta ni khomakhoma kwala ka Munghana Lonene ku ni ku enyana tanihi murhangeri wa tin'anga Thewu a swi koteki sweswo swi mhaka yo nyumisa swinene ene yi onha xindzhuti xa vun'anga a no swi tiva kahle n'anga leyi na munhu luyani va fika va endla yini kumbe vo lo famba ku va ri vanghani va vona ambale tipasi ta vun'anga va vheta va ku endle swin'wana a ni swi tivi ene mara lexi ni xi hleketelelaka lexi ni nga tivi ku vundzeni bya kona ni ehleketa ku nga endleka ku munhu wo chansa ku nga ri n'anga leyi nga na vutivi nga na ntokoto masiku lawa vanhu hi ndlala na hlupheka va pfumela ku endla xin'wana na xin'wana n'anga leyinene leyi nga chayeriwa yi na milawu ya swi tiva ku loko la ku pfuna munhu wa yena loko la ku hlambisa munhu wa yena ku hlambisela kwini leswaku ya nghena ofisini laha ku tirhaka vanhu vo hambanahambana u fika u lava ku ta kumbexana u lava ku biya ofisi nakona u biya ofisi leri nguyini wena leswi u fanele ku endla swona loko u ri n'anga u fanele ku tirha munhu loyi a nga ta ka wena a lava xindzhuti xa le ntirhweni lexi ni xa seketelelaka futhi swi vula ku kwalaya va nga nghena kona kwalaya SASSA swi vula ku ku na nyimpi ya ku copacopana ni mirhi kumbe swin'wana kumbe swi swa swi endla kwalaya ni leswi leswi vula ku munhu loko kumbe a ri leta ku ya chuhiseka basi munhu teka un'wana ni nghena na yena ku va ta nchava lavan'wana a hi swi tivi kambe n'anga ya yinene n'anga leyi nga na vutivi nge pfuki pfumerile kusuka yi teka mimirhi yi teka mitsondzana yi teka machova yi haka ri na swipande loko va kala va swona vuyin'anga swi vula ku a dzuke swimbalo swa vun'anga a nghena ofisini a fika a xuvaxuva kumbe endla swin'wana na swin'wana a swi koteki swisekelo i mhaka leyi nga biha swinene leko a nga ripfumelo ri pfumelekile kambe u nga swi karhati u nga ngheneleli kumbe disturb ripfumelo ra van'wana hikuva u fika u endle leswi u nga ta endla swona ka ndhawu leyi nga ya public laha ku tirhaka un'wana na un'wana a hi mhaka ka swithivile nga endleka mara lexi i xasekaka munhu loyi va fanele ku nga ri na ntiyiso ku va ni ku ri vulavula ku ti tshwansela u ti byela ku hayi a swi na mhaka mina loko mfimeni ni ta chuhiseka a ni tivi ka lava ku chuhiseka yini hambiloko wo vitana yena loyi ku ri ku mbale na n'anga leyiwani va fika va vutisa ku kasi ka hlamu ta endla yini ku hava loyi nga ta vula ntiyiso ka va ku endla yini va swi vona ku swi vonekile hi ti-CCTV camera nakona munhu ya tirhaka laya va swi tiva ku na tikhamera ya teka njhani hambi ku nga vi ni khamera u yisa kwini n'anga ehofisini ya wena a swi endli leswo Thewu na minxeni kambe xivutiso i ku a ni ngo luya a nga yisa n'anga i tshembela ka swona se mina ni nga tshembeli ka swona ni chava yini ni ngo tiyela ntirhweni a va ri kwala okay se mina ni tiyela swa mina ni teterela a vitoya vutoya na byona hi nga swi vula ku vutoya byi kona ene xin'wana Thewu lexi nga swi vula ku mina vutoya lebyi byi nga bya byi xekanela ku vanhu va ku va twa swin'wana na mirini hi mhaka va zone va vun'anga hi general va nga byela ku yini swi nge endleki ka vun'anga yo fika leyi vanhu va byela va byetela a ni twisisi va va byele ringoyini hi ku loko munhu luyani murhangeri luyani a ku ri yena nga tshembela ka sweswo a fanele a swi endlele kaya ka yena hayi na ofisini mara na loko o ya ofisini Thewu va fika endla swilo ofisini ya n'wina kwalaha munhu a fika a ri na xivindi xa nghena ofisini ya n'wina kwalaha ka xibisi a endla swilo ofisini ya n'wina swi nga affecti ofisini leti hinkwato loko ku ri ku hi swona endla swona swi fanele kumbexana swi affecta ntirhikulobye la tirhaka na hina laha swi vula ku va nga va kha ela xitulu man'wana hi yena loyi a nga teka swin'wana swi nga ri kahle la mirini ya yena kambe mhaka yikulu laha i mhaka yo biha leyi nga endliwa nkulukumba leyi hi tshembela n'anga na lewa n'anga ni nge tivi ku i n'anga ya ntiyiso kumbe a nga ntiyiso n'anga ya ntiyiso Thewu yi byela ntiyiso loko swi lavisisiwa hi nge suki n'anga ya ntiyiso i teka sweswo swi endla sweswo u ta n'wi byela ku hayi ko wena hi ku tshembela n'anga tani ni ta ku hlambisa mina ni ta ku hlambisa no tiyisa ni ta ku nyika xibodhlelani xa murhi kumbe ta ku dlaya xitshungulu kumbe ta ku tlhavela mirhi wena u ta fika ku ofisini ta wena tota sweswo taniya hayi ku u famba u ri n'anga u nghena ofisini ya munhu la ku tirhaka vanhu vo hambanahambana swi endla sweswo Thewu i mhaka yo biha swinene leyi va nga hi endla ku ri ku mbalaga na n'anga yeleyo kumbe n'anga kumbe i fake a hi nge swi tivi mina vuxaka na tin'anga na hambi ku ri ku hala Mpumalanga swi nga endleka kona
ni sale makumenharhu wa second mi hleketa ku mi nga endla yini ku pfunana na tin'anga kulobye ku kota ku susiwa lava kumbexani va nga tichansara lava va nga swi twisiseki ku swihi swi fanele swi endliwa kwihi swi nga endliwi kwihi sweswi ni vulavula a ni ri ku vulavulela tin'anga tin'anga ti hala lava nga akhemeki kwala vubakrit matlhelo ma kwale vumaneleki kule va hlamusela mhaka loko ku ri ku ntsengo lowu wu na n'wina kwaleyo khoma timithini van'wana va ri mithinini hi 11 namuntlha va lava ku lavisisa ku n'anga leyi va va suka kwini ntiyiso wa vona a wu se kumeka kambe vona n'wi byela tlhelo ku ka hlana masaveni tanihiloko ni n'wi rhangela hakanyidza a yini na swona sweswo mi nga onhi vun'anga tshika tin'anga ti tirha mitirho yana kahle mi nga xavunikeka mi ambala swilo swa vun'anga leyi mi nghena mi famba vona mavito va vun'anga hi swona swi nga endla na sweswi tin'anga ti ta va ti hlanganile voni ti teka xinkadyana leti tin'anga ti ta va ti hlanganile ku ya phahliwa ku hlahleriwa ku hlawula wu famba kahle ku ya phahliwa na ku khensa kumbexana ku va hi tinyungubyisa ku hi sekeka 10 years na hina hi kume freedom tale tin'anga swo tin'anga hinkwawo xirambe mi ta xi kuma loko mi xi kumile tshinelani kwala mi nga tsena kona hi ya fika hi phahla hi endlela muhlawulo a wu fambe kahle nga vi na tiholohoi leti hi hlawula wu tiva swi ti humelela sewu na mincero kokwani hi khensini swinene hlayisekani ndhawu inkomi sweswo mi yingisela munghana lona FM i 29 timinete ku nga si ba awara ya 1 we u ri yini a hi ku twi mi yingiselo mehe le ka 0860002543 kambe endzhaku ka leswi tanana leti nga emihleketweni ya wena hintshwa Afrika wa vulavula eboti mina ni tirha hi movha wa ntirho wa khampani se u na tintambu laha magiyeni na tiphedlaneni boti se mara u onha yini a ni wo va na tintambu n'wina mo nghena mi chayela mi yala mi ya kona mi vuya mi tisiyisa sweswo loko ni ya driver movha u bohiwe tintambu loko ni tlumba obvious ni hleketa swona swo swa tintambu ku ri hi swona boti se loko mi nga tlumbi ke loko ni nga tlumbi swi ri to va ni karhi ni khongela boti swi laveki a swi kahle n'wana mhani a ni hembi a swi laveki kahle no mina la ni tirha kona sweswi ku na rhandi hi liya yo tshama khale a ni yi tsameleni mara a hi nge ni nge voni ku a yi ni sivela ku tirha ni to ti tirhela rhandi yi ti tshamerise sweswi ya kwala boti mina ni vulavula sweswi ni swi vonaku ntambu yo tshuka kumbe ya njhani a tiphedaleni u fanele u yi khandziya movha leya u tirha hi yona mina na khensa mara a swi kahle ene a tlumba hi timovha letiwani hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula sweswo mi yingisela munghana lona FM sweswi ni nga vula ku ri hina sweswi hi la ku twa timhaka hi vumbirhi ka toho yin'wana ya teto timbirhi ya ku sungula hi yaleyi ya timhaka ta tin'anga leti na ku munhu matitwelo ya n'wi hi wahi loko a ko va ku ri mfundhisi a nga vonaka ka CCTV a ku ta va ku ri na swivulavula ke kumbe naswona swi ta va swi ri kona hambi ku ri mfundhisi na matitwelo ya n'wi hi wahi ka mhaka yeleyo kasi xin'wana xa vumbirhi i timhaka leti ti nga le ku humeleleni endyangwini wa ka MK tolo a hi vulavula hi ka onge very sweswiwani swi tiyisisiwile ku ri tatana Khumalo va hlongoriwile ka MK se na sweswi nge le ku landzeleleni ku hlongoriwa ka vona loko ku ri ku minana n'wangulo ka swo hi le ka 0860002543 nongonoko walowo wu ta famba ku fika laha ka awara ya 1 ivi kusuka kona hi laha se hi nge ri hi langutaka ku hela ka n'hweti leyi hi nge hi tlangela ntshunxeko xana xivutiso i ku hi ntshunxeke ka yini hayi ku a hi tshunxekanga hi mhaka hi tshunxeke ka yini un'wana mi yingiserilo ni hleka aye botet poto wa mina minjhani na hi pfukeli papa minjhani hi branch ya mbula ka mageva man ahe botet mara a swi chavisi mara ku mara n'anga mara a landza n'anga munhu a nga ri kaka yena mara hayi vanhu va ka hina mani lahlekini mani lahleki ngopfu bracket man lahlekini ku lahleka ma ku lahleka hina vanhu va hina hina i va mani hina i va mani la waloyi a nga yana nganga tiofisini i lahleke hi yini mina ta vula ku a swi chavisi nyana mara leswi nga swi chavisa mani na mi swi le ku ni chaviseni swo chavisa n'wina se loko n'we swi mi chavisa swi vuli ku lahlekini munhu botseti n'anga a ofisi a hi kumeni van'wani muhumelerisi lava va tikomba a ni tivi ku va a va swi twisisa ku va la ta hi hlamusela ku yini kambe sweswi va nga vula swo va vuriwe ve va chava a hi tivi ku mi chava yini matitwelo ya n'wi hi wahi 0860002543 a hi ringeteni ku hi nga kuma un'wana nhlekani
ani komanga mona la 0860002543 loko ku ri ku a ku na munhu imani langutana ndo nga ni rhumela WhatsApp la a kombisaka timhaka ta ku hey timhaka xivutiso lexi ni nge le ku vutiseni xona hi lexi i xa ku loko ku xivutiso i ku wena loko i angula eka mhaka leyi ngopfungopfu loko hi languta ka xiyimo lexi hi vulavulaka hi xoho ka nkarhi lowu xiyimo lexi hi vulavulaka hi xoho loko hi languteka nkarhi lowu hi nga ka wo sweswi wa ku loko hi languta sweswi ku vulavuriwa hi timhaka ta leswaku ku yenganga se xivutiso i ku loko a ko va ku ri na mfundhisi ke a swi ta va swi kha swi kume swi vulavula swo fana na leswi ke i mhaka leyi kumbexana hi ta heta laha hi twisisa kwantswa mingisero wa mehe le ka 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela eka hi ka xala wona T kusuka haleno a studio 13 a studio 4A hi ndlela yaleyo 0860002543 un'wana mingiserero hleka aye papa Mepfukeni. Epfukeni papa minjani? Epfukeni. A khensa. Ni vula ku nghena ka leya n'anga. Aye. Hi tshamela ku endla denja yin'wana yikulu. A ni ri person ya SGB. Se ku yiviwa tikhizi ta mitlangu ya vana tintshwa. Hinkwato se ku ya kotiwa ka ndhawu leti. Ndhawu leti va ku hayi. Ku na n'anga leyi ve 14 feet. Hi landa na ndhawu leti. Yi ta tirha la swilo a swi vekiwe kona. Loko yi tirhaka yi famba hi xa mundzuku nampundzu va ta ni vitana principal. Vana va lava ku dyondzisa va lava ku dyondzisa exikolweni hi mhaka ya n'anga. Loko humelela swin'wana mi ta tihlamulela hi loko ni landza ndhawu leti ni ku heyi ku na ritshuri le xikolweni a hi yeni ya lunghisa mhaka hi loko hi tlhela hi landza n'anga liya hi ku hi n'anga ve mhaka leya ku yiviwa laha ku tshoviwa ku yiviwa na TV na yini hi fanele hi ya tihlamulela ku loko ko tshika un'wana wa vadyondzisa humelela hi swin'wana hi ku se n'anga yi tirheni la xikolweni swi ta helela ku yini hi ta hlamulela hi ku yini hi tlhela hi landza n'anga hi ya yi rhwala hi ku hi le khombyeni ta susa swilo swa wena se loko n'anga liya yi ta susetela swilo swa yona va ku ene n'wina mi ya n'angeni yi ta tlhela mirhi xikolweni ku ri ku hina hi pote mhaka emaphoriseni hi xa mundzuku la landzelaka ni ta vita n'wovo ku vanhu lava va nga yiva hi lava va kumiwini maphorisa siku lera va pfula gere ya kona leyi va nga yiva yi khomeni kwalani se hi ta kota ku hi tsandzaka leswi sweswo mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela 20 timinete ntsene yi nga se ba awara yan'we a hi hetseni papa mi ri xa mindzuku mi vitaniwa ivi va ku yini ivi ya va ku tinhundzu letiya ti nga yiviwi vayivi va tona va kumekile a va rhwale nhundzu leyi ya mitlangu ya vana va xikolo na tibolo tintshwa na hinkwaswo se kasi ku ri se a swi ya ku pfuriweni hi thimi yin'wana kasi ku na mudyondzisi wa xikolo lexi a ni chairperson ya SGB se junifomo ya hina hi leyi se va vutisa n'winyi wa xipano mi swi xave kwihi swilo leswi va nge swi xave ka manimani va n'wi vula hi vito se hi loko va nyika maphorisa vuxokoxoko ku swilo leswi eve va khomiwa ni chava ku nkarhi wu ta hi siya la ivi va khomiwa kambe mhaka nkulu leyi mi la ku yi hundzisa i ku yini i ku
mhakankulu i ku hambi ku ri na vapfumeri va xikreste handle ka loko swilo komberiwa swi aplayiwa na vo va chava kwalaha xikolweni xa kona ku na vazalwana vo tala mara na vo a va chava swa n'anga leyi se hi yo mhakankulu ni nge ni superstition yi nge suki aka hina maafrika yi tshama yi ri kona swa chavisa swinene swa aplayeriwa nametwela papa ni khensi ku khensa mina khume na ngoti mina tintsena ku bela awara ya khume ku nga se ba awara yan'we veri mi vona mi tivisana hi ku vanhu va mi tshemba un'wana loyi nhleka ayi njhani fokeli papa minjhani hayi kona ku hala ka liya tin'anga hi ndzeni ka yona na ku hala ka leya MK leya ya MK loko ku ri impela ku na ku hlongolana laha xikarhi tanihi ku ku na lava va believaku ku kulukumba Jacob Zuma i munhu loyi a tivaka ngopfu politiki swi nga endleka ku ri timhaka ta sabotage ya ku leyi a nga hlongoriwa ene ku ri yena a nga tirha kumbe ku tirha information hi ku pfula phati leyiwa ku ri ku veni a ya kambela hala ka phati leyi vhele Zuma va lwaku na yona ku nga ANC ku ri ku endleka yini va ta n'wi welcome ivi a endla engaku u hume hala ku ri keni wa ha ri kona hi ntiyiso wa koho a ku nga ta va na ku hlongolana hi nkarhi lowu ku nga lo sala masiku ya le hansi ka 60 ku votiwa leswi ko va timhaka ta ku ta huma xipayi xa spaya hala ku twa ku endleka yini ku tsakise ngopfu hi analyst leyi mi yi vitane Ntoso va analyze kahle swinene ku ri la ku fambiwa hi ndlela ya ku loko munhu hi lava information hala hi caca munhu hi ndlela ku caca munhu a ya wela hala ka phati leyi lwaku na yona ku veni a kota ku vuya na right information so ni tsaka ngopfu hi sweswiya va nga analyse swo to loko va analyze to so la a ku na ku hlongolana loko ku nga va ri ANC loko yi nga vi careful ko va timhaka ta ku yi la ta va la ta ku va na spy leswi ya swi ya spya exactly leswi humelelaka ka ANC not to say ku ri ku na ku hlongolana loko mo languta hi nkarhi wa ku hlongolana lowu hi nkarhi wa ku sweswiwa ku chukachukanisaniwa i nkarhi wa ku n'wana na n'wana phati yin'wana na yin'wana ku vumbaniwa ku veni ti-election ta kota ku veni ti-favora phati yoyeleyo a hi nkarhi wona luwa lero swi na ku hleketelerisa swinene ku la hayi mhaka ku munhu i hlongoriwile a ku hlongoriwa munhu ko va inana leswiya i sabotage kumbe ku lava ku ta kuma information from another party se mi vula ku tatana Khumalo xikombiso loko vo suka le va ya ku laviwa ku kumbexana va amukeriwa ka vandla kumbe vandla ra ANC kumbe vandla ra EFF ivi loko va amukeriwile le se va kota ku va nyika vuxokoxoko bya ku hi hala ku endleka leswi yes hi leswi hi laha va taku hi kona ende va swi tiva kahle ku hi vulavula hi munhu loyi loko a ya ka phati maybe EFF yaleyo mi nga nyika xikombiso hi yoho kumbe ANC yaleyo mi nga nyika xikombiso hi yoho a hi munhu wo fana na mina ni nga le ku vulavuleni sweswiwa as ordinary member ni ngo va munhu njhe i munhu loyi loko a fika a nghena i fanekele a fika a va ka xitulunyana lexi a nga ta va na rito ri nga ta twala loko a vulavula loko a fika a nghena ka xitulu and i ta amukeriwa as a huma ka phati liya ku veni a ta kota ku hatla a lika information leyi loko a ya ku tleleni na madyambu ka a nga ta muka a ri yexe a fika a fona kumbe ku tirhisa ti-internet leyi whatever swi nga ta tirhisa so as a communication then a va byela ku ri hala ni kume leswi na leswi na leswi na leswi loko ku nga ri na maendlelenyana ya kahle la a yi nga ka nchumu ene hi ku loko amuka yaka ka yena i ta muka a ri yexe loko a communicate na Jay-Z ta communicate a ri yexe so all in all a ku na ku hlongolana a nkarhi wa ku hlongolana loko ko va ku khohlisana ku pfala na swikandza hi swo buthakikaisina ka wamisa 0860002543 na maraka ya Afrika wa vulavula 10 minute yi nga se ba awara ya 13 hi ta ri namuntlha hi gimeta n'hweti ya ntshunxeko se xivutiso i ku hi ntshunxeke eka yini hi sweswo hi lava ku tiva swona loko hi vuya aka mahungu ya misava ya awara yan'we ne kambe ke a hi ku khome wa vulavula
ntsundzuka risimu ra sira Machabe moto boti na nganga ai aka ha ri na munhu la 0860002543 nokona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti ku n'wangulo wa wena u ri yini nomboro i 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 tiyisisa leswaku nkandziyiso wa wena wu nga hundzi minute hi ndlela yaleyo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini hi ndlela yeleyo 0860002543 i nomboro leyi hi tirhisaka hi lava ku ta twa ku n'wangulo wa wena wu angula ku yini khome yini eka timhaka toleto hi ndlela yaleyo ku na vanhu vo tala va nge le ku tiseni matitwelo un'wana loyi i ni rhumele hi email a ku loko a ku lo nghena mfundhisi a ku nga ta lana nkingha kambe la ka Nsangoma ku na swifula rihati na swin'wana swo biha swi bihe ngopfu xivambu a nga rhumela email Foster u tirhise mathebula dp@sabc.co.za nhleka njhani papa buta mina hi pfukile minjhani papa pfukile a khensa loko a ku lo nghena mfundhisa ne na swambanya kokwani va nga tlela entsaveni leri vona a nga ta nga na swivulavula swa so but a swi ta swi hoxekile in a public place hi fanele hi hloniphana that's why na swikolo swin'wanyana ku endli assembly hi fanele swi endlisa swona hikuva ku na lava pfumelaka differently na yena loyi a nga tekanga a yisa le a tiofisini i problem a swi laveki na lava ku laya mfundhisi swi nga ta laveka mara lava ku laya mfundhisi kambe problem i xiphiqo i yini la no swiphiqo i va kha hi hloniphana vupfumeri loko hi sungula kwala ka ku hi hloniphana ne hi respectana ku ri n'wana a nga endli lebyin'wana emahlweni ka mina is better kumbe laha ka xipexi lexi ni tirhelaka ka xona bele about that so loko i tirha nkarhi wa wena siku hinkwawo ku va u ri ka ntirhweni ma twisisa hi leswi lana loko tolo mi kha mi vutisa ku wa swi kota ku siya baja ofisini hikuva nkarhi wa wena hinkwawo u spenda kwini a ofisini so i personal space xa wena at the moment loko fana n'wina sweswo loko mi nghenele hi 12 to 2 sweswi kwala studio a hi xa n'wina mara 12 to 2 hi le ka personal space xa n'wina mi fanele mi respectiwa na a ta nge nghena fika endla leswi a fanele swi endla leswi nga ta kota ku twa na hina kumbe a nga ta fika prepare swa yena mara swi nga fiki ka hina vayingiseri maguvisi loko swo ze swi fika ka vayingiseri swa tikometa ku ku na ku disrespectana kwala ka Khalanga na mani na Ike fanele ni ntirhweni fana na loko mina leswi ni pfumelaka swona is better ni swi endla ka mina that's why hi nge pfumeleri ku ri a mintirhweni n'wana va pfumeli ku ri hi sungula ku tirha hi xikhongelo khala ku endliwa tano mara van'wana va swi khansela hikuva van'wana va pfumeli ka swona ra mina lero botet nemetweli ba and mhaka yin'wana ya nkoka leyi mi yingiselaka na yona ya ku mintirhweni yo karhi a khale a mi ta ku a hi pfule ntirho lowu xikhongelo swi nga vi mahungu sweswiwani i mahungu hikuva van'wana va lavi swona hi yo mhaka va ku a hi miyeleni hi vona ku n'we mi ndlisaka yini n'wana n'wana ta va kha a vulavula na sweswi a vulavulaka na swona kumbe a vulavurisa leswi a vulavurisaka xiswona 0860002543 u nga tirhisana mathebula dp@sabc.co.za vanhu va ka ntimeni hi tolovele ku mfundhisi loko a vonaka endhawini ya mani na mani u tele hi ku hi vekela xikhongelo kasi tin'anga hi tolovele ku swilo swa vona a swi endlela a xihundleni okay i Mike a vula ku sweswo i le Castile ndlela leyo 0860002543 bomb squad u rhumele mahungu i ri hi lama maribye lama nga ndzeni ka movha wa khampani se leswi i nga makhoma un'wana mi yingiserile hlekani buta mina minjhani pfukile hi vona pfukile khensa swinene ku mi bela riqingho mi rini n'we na ku nghena ka leya n'anga ni twi nga ku a swi tshamisekanga leswi va nga swi vutisa swona
mara ke loko se ni hlamula xivutiso xa n'wina loko a ko va mfundhisi ka vula a swi nga ta va na hoyihoyi ya so leswi swi endlaku ni vula ku n'anga a va swi endlangi kahle leswi nga vula i prof hi swona ngopfu ku loko ku ri ku a va lava ku tiyisiwa kumbe swin'wana na swin'wana a va fanele va loya kwele n'angeni va endla swilo swi helela kwele so kambe loko va swi endle laha swi onha yini swi onhela mani yini a ni ngo na mi tirha kona phela laha se na mina ni na lunghelo ra ku ndla leswi mi ni lavaka swona kumbe hi swona na swi twisisa sweswo leswi mi swi vulaka mara ke ku ya hi mina no ni hleketa ingaku ndhawu ya yo fana ni le ntirhweni ku fana na mina ni tirha ku driver tilori siku a vi ku kona a nge ni endle swin'wana la lorini siku leri ni nga kumekeki kumbe ni ri lirhini kumbe ni ri off loko n'wana a ya nghena a vona swa tintambu a vona yini ni fika ku swa ni traumatize mara swi n'wi traumatize yini i traumatize yini kwalano i tintambu na swi twisisa mara leswi i switirhi swa ntirho swi tirhisa hi n'wana na n'wana loko n'wina hi n'wexe endlani sweswo ka movha wa n'wina ka muti wa n'wina hayi entirhweni ni vona nga tshamisekanga loko ku ri ku na swin'wana loko mi tshembele ka khongela a va mi khongeleli kwele ku nga tivafundhisi la loko ku ri ku na swin'wana mi tshembele ka swa vun'anga a va endli kwele kaya kumbe a movheni wa n'wina hayi ka switirho swa tintirhweni kambe mi vona ngeti loko no nghena kwala ni tirha kona ku nga kwala ka Munghana Lonene FM ni khome mfundhisi ivi a fika mfundhisi a fika ku hayi mina ni khalanga veteni loko va kha va haxa Afrika va vulavula ni fanele ni va ni tshama ni ri kwala na vona va kota ku tiya ivi minduku ni ta na n'anga ni ku hayi na ku tirha n'anga yi tshame kwala ni kota ku tiya mi vona ngeti va nga kuma ku mukeriwa ko fana vanhu lava ni nge kumi ku mukeriwa ko fana hi ko tala hi ri tin'anga i vanhu vo biha ni vula ngopfu ka tlhelo ra hina vanhu loko hi vona mfundhisi hi ri va lunghini hinkwavo vafundhisi lava nga lungha va tele ngopfu lava va nga na vukanganyisi ni nga nyika xikombiso hi loyi a ri na milandzu kwana a nga tsutsumi mfundhisi Bushiri ma vona loro leswi ni ringeta ku hlamusela yini a hi hinkwavo lava ngo i tin'anga va nga tin'anga a hi hinkwavo lava ngo i vafundhisi va nga vafundhisi so hi marito lama ni hleketa ku ka ndhawu yo tirhela ka yona ni twa swi nga tshamisekanga mara ni tlhe ku hlamula xivutiso xa n'wina loko ko va ku ri mfundhisi i ta amukela hi un'wana na un'wana mara loko ku ri n'anga va ta ku yi tisele vuloyi ya ku ri ku tekeni na metweli botin kesin inkom ntlhanu timinete yi nga se ba awara yan'we ka Munghana Lonene FM hi le kusuhi swinene na ku fika makumu na xiphemu lexo sungula xiphemu xa vumbirhi hi teri i ntshunxeko hi gimeta n'hweti ya ntshunxeko se hi le ku vutisa wena ku kahle loko ku hi tshunxekile hi tshunxeke eka yini n'wana kha ni vutisa ku na va lava va nga va lwela ntshunxeko a va rhume hi mani ku ai se vitana yin'wana 0860002543 hi yo mhaka hi ku khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu kelelo n'wana hello inhleka hayi brother hayi papa mpfukile na hi pfukile hi ngo vona yana dzikona mani brother ni la ku xerekana mina aka leya munhu lo ota na n'anga a ofisini betete masa kuna a public place kuna a private place kuna private car kuna public car so fana na ti-company i sweswiwani ku ri a hi xi xa wena i xilo xa chava xa community so ni fila ku ri for no ku ya hi mina whether u te na n'anga or u te na mfundhisi a swi ta ni fana betete because it's a bad publicity so no betete hi ka mikhumeta ku hlamusela ku ri loko mo ta na n'anga yi tshama na n'wina a xitolweni va ku no mi fane mi tirha yi ri la it's wrong because of protocol yi le ntirhweni a yi pfumelele ku ri ta na munhu a ta tshama la njhe ti-company car va ti tsareli bracketile asayitini va ku no unauthorized passengers vula ku ri a va lavi munhu ya nga tirheti kwaleyo a ta khandziya bolweni leyi so ku ya hi mina whether i mfundhisi
or whether inanga ku wrong total at all. So mina ku vona ka mina a swi khathaleke ku ri u tina dog u tina na nganga or u tina mfundisi hinkwaswo leswi swi wrong a ku na wrong ya Beteri na wrong ya West wrong is wrong ya mina bukheti. So sona children a swi pfumelekanga net ripfumelo ra hina bantima a ri se pfumelana ngopfu ne le vuleyini hi pfumelana ngopfu hina vanhu bantima hi ku tala hi pfumela ngopfu a vuleyini and then swilo swi daku na jealousy bukheti loko mo swi lavisisa kahle mhaka leyi huma ku na jealousy leyi nga kona ndzeni mani wa ha kota sa kume position or mani u endleni se va n'wi rhandza yini swi sukela ndhawini ta tani. So ku ya hi nawu kahle a swi ri a swi now me vula nawu wihi? Nawu wa tikhampani. Nawu wa tikhampani. Okay. A swi vuli ku ri vuloyi byi ta hi tin'anga or swi byi ta hi vafundhisi eka mukhuva wa mihlaya bukheti ku ri munhu a nga ku hayi i mfundhisi a nga loyi munhu a nga no hleka ku i mfundhisi a nga loyi mara if ever yena swi ri ku na leswi a nga tela entirhweni or ku na leswi a swi endlaka i ta loko a fika ka ya tshwa ku phela phetkalanga a ti na mfundhisi swi vula njhani mara or va ni vonile ku ri nende or yini so still a nga vi free that's why va leti muhaxi loyi a nga nghena ku no a va ha pfumeli ku ri ku phinyiwa hi xikhongelo Kesel botome enkoma etsele ni lo mingsere 0860002543 inhlekani minjani botete botome na ifukile ngina minjani papa ifukile akhenza botete leswi swa ku na mfundhisi ku na nganga swi ya hi ti-belief ta hina vanhu hinkwerhu ka hina mara leswi loko hi ya hi le ntirhweni a ni fanelangi ni ta na swilo swa mina kumbe hi ku ni murhangeli ni ta biya entirhweni laha hi tirhela kona ku ri ku a ni tirheni ri nexe unless loko ku ri ku entirhweni wa kona a hi lo tala ngopfu ende ha twanana ivi hi vulavula ku laveka swilo swa ku ta tirhiwa hi mhaka ya leswi na leswi mara loko ku ri ku a hi twanananga a hi swona botbet mi nge yimeli lava nganga mi tana hi kwala studio mi fika mi lava ku tirha studio ku ri ku ma swi vona ku mina vanhu lava mi tirhaka na vona ende hi ku ve le hansi ka n'wina mi ri ve nge vuli nchumu a swi kahle ma swi vona swi onha yini a ni mina na ni fambile va ku hey studio xa n'wina a xi kahle mani loko xi lava ku khomiwa a hi muti wa n'wina botbet hi le ntirhweni kwanana a mi tirhi mi ri n'wexe mi tirha na vanhu va vo hambanana se sungulani loko ku ri ku mi lava ku endla sweswo mi sungula mi consultana na vanhu va n'wina va lava mi tirha xitafu ya n'we hinkwayo ivi mi twanana ku ma swi vona ku laha ntirhweni ku na leswi na leswi ivi mi twanana mara not ku mi ya endla swilo mara ku nga ri timhaka ta ku mhaka ya ku tenganga va ri studio xitsanana ku tshovekele lexi ku tshovekele a ku kahle la studio lexi ku fanele ku tirhiwa ku nga ha tshoveki nchumu swi twe hi n'wina botpet kwalomu a mi ye kona ku hemberiwe n'wina kwalomu mi nga hemberiwa kona kumbe ntiyiso ku byeriwe n'wina kwalomu mi nga ya kona mara a ku byeriwangi vanhu hinkwavo ku ze ku va na xitori xin'wana botpet ni nga ka ni nga vuli ku hi kwini hi ku a swi nga dumangi ngopfu mara a ku ri na munhu loyi a nga ya a ya biya xikolo ma swi vona ende yena a vitani vafundhisi va lavo vo haxahaxa va fika va haxahaxa swilo sweswi va haxahaxaka swona exikolweni hi mhaka ya ku yena i byeriwe leswi a nga byeriwa yena lomu a nga byeriwa kona swi ve timhakanyana kwalayani mara va swi bambatela nyana mara swi ze swi hetela swibolile ku ku na vatirhi laha mara a hi swona na hina hi tirhile tindhawu to tala hi tirha na vanhu van'wana botpet hi ku komisa a swi lunghanga swi hoxekile ni khensini ni tsakisa hikwalaho ka ku miri a hi swona hi gimetilani a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we na vonge n'wam'wanati manoleke ya vonge rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi enhlekani khalanga na muhumelerisi tatana Ncindana mhaka liya ya le ofisini liya ya n'anga leyi nga ya ofisini ya tirha ofisi liya ko va timhaka ta ku vukhongeri bya hina tanihi vanhu vantima na lebyiya bya xiwestern byi hambanile laya n'anga yini yi fika endla leswi a endla swona ofisini vanhu va chava ku ya ntirhweni loko ko va vukhongeri lebyiya byin'wanyana ku ya mfundhisi a fika a khongela laha ofisini liya vanhu va ta ya va tele ofisini liya leswi vulaka ku vukhongeri bya vanhu van'wana byi tekiwa hi nga ku byi dangerous vukhongeri bya vanhu van'wana byi tekiwa hi nga ku byona byi kahle hi byona bya straight ku ri swilo leswi hinkwaswo swa fana swi ya hi ku i pfumela ka yini inkomu botpet
rhumela nkandziyiso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Bothete mina hi ku vona ka mina loko a ku loya mfundhisi leti ofisini leyi na vanhu a va tala na tifoni ta yena ku va ze va n'wi kuma ku na vona va fambanela kona va tirha kona a ku nga ta ze ku na swi vulavula ngopfu se hi ku i n'anga vhele a ni ma hi vona n'anga na n'wina loko munhu o vona ximurhani nyana mi ngo xi mintswani kwalaha tafuleni ra yena i ta ku xi siye n'anga yaliya so a swi ta hambana na loko a ku loya mfundhisi. Nkarhi nhlekani Bothphethe na muhumelerisi loko ku ri mfundhisi a swi nga ta ze swi vulavuriwa se a ni mhaka ku ye n'anga vanhu va tshama va hlekete ku n'anga yi loko yi ze yi ya endhawini ya endla swo va swi nga ri ku kahle na vafundhisi va endla swo va swi nga ri ku kahle mani voni xo biha ku va munhu loyi a rhwale n'anga a famba na yona a ofisini ya yena wa swi tiva ku why a fambela yena na n'anga a ofisini ya yena se vanhu a va tshiki vanhu va tirha swa vona va nga va kavanyeti loko ku ni mfundhisi va nga ta vulavula nchumu. hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Leswiya swa ku at ofisini ku va ku ye n'anga hi ku twisisa ka mina ni vona swi va swi wrong cause a hi tshembeli ka vukhongeri byo fana hi ri vanhu a ku hanyeni maswona so swa tin'anga kumbe swa kereka hambi ko va ku ri tayele no fana loko ni yi petsela muti wa mina hayi na yi petsela ntirhweni maswona so vanhu lavaya va tirha va hambanini va hlayini so a va tshembeli ka swin'we a fane a ya swi ndlela ka yena yaloye inkomu. Inhlikani Khalanga mina wa ni nga twisisi ku hi xinawu xa government lowa hina ni tiva swa ku a ku tshembiwi ka vuloyi tiva swa ku tshembiwi ka vuloyi se loko ze ku pfariwa tiofisi loko ni nga ha koti ku twisisa ku wu kona wulungu a vuloyi byi kona hi ku hina hi kula ni tiva swa ku a vuloyi a ku tshembiwi ka woho ku ya hi nawu wa la South Africa se lero a fika ti nga pfaliwanga tiofisi ti pfaleliwe hikuva ku tshembiwi ka swona lero swi ri swi kona a fe va qhuveka va tirha a tiko ra vo ri a vun'anga byi kona inkomi Kharasma Fashion la kotendeni. Nhlekani Bothphethe na vayingiseri na muhumelerisi kwalani mina mavonelo ma mina ni mupfumeri ni pfumela ka mungheni wa kereke Bothphethe a swi tshamisekanga huyi a yi ta va kona na loko ku va mfundhisi so lawa i ku swin'wana mi ta kuma ku ri vafundhisi va nga survivisa hi ku ri van'wani tikereke a ti na junifomo ma kuma ku munhu a ti nghenela straight as a ti mbaleli kahle va fika va endla swi endlaku swona va tlhela va huma swi nga ti kombanga mara loko va ku ri na juniform obvious yi ta va kona hoyi Bothphethe inkomu a mi ri na baloyi mogen kusonga dzedzeku hi ntirho ni ri kwala Jimiston. Kensel swinene n'wina mi nga kota ku kandziyisa marito mi ya rhumela hi nomboro leya ya 065 744 3911 ne khenseli swinene kambe mi tshama mi ni twa ni khani ku a mi amukela muyingiseri wa mina mi tshama mi ni twa ni khani endla sweswo a ni endli hayi ku a ni endli ni nga ri moyini na endla ni pfa ni lungisela rito mara leswi inhlikani Khalanga hayi va ka hina hayi ko inhlekani hayi kona no a swona kambe mi swi ri tani khenseli swinene ku va mi tise mavonelo walawo xin'wana lexi hi fanele ku hi xi tekela nhlokweni a ku pfalanga vatirhi hofisi liya vatirhi va lo hina hi ngheni hi ndlela leyi a ku pfalanga vatirhi se a hi tivi ku mana a vulavulaka hi vuloyi kumbe a pfumelaka kumbe a kanetaka kambe vatirhi va lo hina hi ngheni laya all right ene na sweswo swi wela ka ntshunxeko na timfanelo ta hi ngenini ka mhaka leyi ngeti hi lava ku njhekanjhekisana hi yoho nhlekani lowu kusukisela sweswi ku fika awara ya 2 hi pfulela hi tshika hi lava ku bula hi yoho mhaka yaleyo xivutiso hi ku ni na swikombiso leswi a ni ta swi nyika swona kambe a ni na ku mi nyika swona hi ku a ni le ka xiyimo xa kahle ku mi nyika swikombiso mi ni le ka xiyimo xa kahle ku twa n'we
kun'we ya mianamisa miehleketo mi ku yini hi ri hi ntshunxekile hi heta n'hweti ya ntshunxeko leyi se hi le ka lembe ra 30 hi votini se xivutiso i ku loko hi ku hi ntshunxekile hi vula yini a hi ntshunxeka ku yini ku hi ta ndla yini hi vuyeriwa hi yini lava va nga teka xiboho xa ku va ku hi Afrika-Dzonga ri fanele ri ntshunxeka a va langute yini a va la ku fikelela yini va swi fikelerile ke swa xota swi xota kwihi swi tele kwihi a hi ta titwisa namuntlha wo sungula hi lo nhlekani hi pfukele njhani laha mi nga koho ku na moya mani a ni tivi ku mi nga ndla njhani ku twala n'wina okay ngizama ukubandla ya okay vele ku zameni ku lava ndhawu ya kahle laha ku nga twali moya ayi bote tolo a ni lo chava ku hlamula mani a ku nghene call tolo ma so ku nghena ka nhlokomhaka loko ku hi tshunxekile ngopfu la ku hi tshunxekile ku hi le ka mfumo lowu hi kota ku tichuzela leswi hi swi lavaka mara loko swi ta ka vukorhokeri a hi tshunxekanga loko mi ku hi tshunxekile hi kota ku langa leswi hi swi lavaka mbula yini a ri ku langa leswi swi lavaka loko swi ta ka gender business a ri ku ri leswi swa ku mi kuma ku vavanuna va rhandzana hi xinuna vasati va rhandzana hi xinuna ni vula ku i swilo swin'wana a swi nga ri kona nkarhi luwa vanhu swi va kota ku government ya hina yi kote ku swilo swa ku tala yi pfumela ku munhu a fanele a endla hi ku ya hi ti-right ta yena se hi ku ya hi n'wana ntshunxeko i ti-right swi veka hi ndlela yaleyo ku hi tshunxekile mhaka ya ti-right mara loko swi ta ka vukorhokeri hi laha ni nga ta ni hlamula ku a hi tshunxekanga a ni mi twisisi ku loko mi ku a mi tshunxekanga mi va mi kha mi hi langute hi tihlurihi ni lava ku kamba yona yaleyo loko swi ta ka vukorhokeri bya hi varhangeri va hina loko swi ta ka varhangeri bya hina loko mo cheka siku rin'wana mo tshuka mi ya titliliniki ndhawu yin'wanyana mo ka va mi tivi mi ta fika mi vona matirhelo ya koho ku komba ku tshunxeka loko a hi tshunxekile a swi fanele kuma ku loko matirhelo ya mani ya vo vatirhi va government kambe xivutiso ku ta va ku loko ku ve vatirhi va government kasi hina loko hi tshunxekile a hi tshunxekela ku vatirhi va government a ni mi twisisi vatirhi va government va nghena kwila a ni loko hi tshunxekile kwala government a ni ri hi yehe waloya loko ku ya vota hi vota hi government ku swirilo swa hina fana loko ku hi lava mapatu example loko patu ri nga ri ku kumeni patu ku ri hi le ka ntshunxeko swi vula ku a hi tshunxeka hi ku a hi le ku endleriwe ti-right ta hina ku hi famba ka patu leri ri nga ta ka ri nga hi onheli timovha ta hina mani kuma butikasi a redzima hi ta twa van'wani khensile botome emkharhi ka mandlakazi enkom 0860002543 mundzuku tswana laha Munghana Lonene FM yi seketela Together is on conference ehansi ka vurhangeri bya Dr. KS Maluleke hi ti 1 ta May 2024 eGiyani Stadium. Conference leyi i ya vu-24 vachumayeli eka siku leri va katsa Bishop Malumani BR na Pastor Rune. Vayimeri va siku hi ta va hi xin'watseka na The Living Rock, Tsakani N'wandove, The Grace Band na van'wana. Homu yi ta va yiwa hi rimhondzo. Tsundzuka siku i wavunharhu wa ti 1 ta May 2024 eGiyani Stadium. Ku nghena i mahala. Tana u ta kateka swin'we na hina. Thank you. Wa vona laha ku nga na The Grace Band na The Living Rock hi laha ni fanele ni ya kona kasi siro ni kombela ku haxela kombela ku haxa kombela ku haxa Afrika vulavula against state ya ka no kombela ka hey mina swilo swa Together is one leswi ai swa vavasati swa vavasati ku ai na ta vulavula na setsero kambe n'wina mi nga kwala ka tindhawu ta le kusuhi a Giyana hi hlanganeni kona a Giyani Stadium mundzuku hi ya tiphina hi dzunisa langa la henhla hina hi n'wi dzunisaka hi ndlela yeleyo xikwembu xi hi katekisa hi tiphina mintlawa liya na N'wandove un'wana
wa vahumeleri eka masagwadi ya n'wana hi nga tshama hi vulavula na yena ka Afrika wa vulavula hi ku a ngheneleli ivi mo n'wi vhotela a khensa se hi ta va hi ri na yena kwele a Giyani Stadium na mintlawa leya yimbirhi liya mina ni tsakisa ku la ku nga na ku tlangiwa ka swichayachayani thwi va swi tlanga thwi swi ni tsakisa ngopfu sweswo swi ni tsakisa ngopfu se mi nga kayeli sikunkulu mundzuku laya a Giyani Stadium kambe hi sungula nkarhi muni swi vuriwile laha na ha swi twangi kambe ku sukusela nampundzu awara ya 9 hi yeni kwele Giyani Stadium leyi ya tiphina hi ndlela yaleyo handle ka sweswo mingisela Munghana FM 0860002543 un'wana mingiseri hi loyi nhleka Kalanga papa ipotela hi pfukile hi ngo vona papa a ni bohe ntlangu lowukulu swinene kulo poti litshuri ni tshunxekile ni muhlovo wo ya ku khongeleni Giyani n'wina we a na sola xinjinjiritana ta nga pfuka Kalanga oyi loko ni langutisa mina ni nga vula leswaku hi chunchekile ene swa fanele leswaku hi tlangela chunxeko ni nge se vutisiwa xivutiso xa ku hi chuncheke ka yini hi chucheke moni ku ka swo tala a ni hi vulavula hi chunxeko a hi vulavuli hi leswi swi nga phijaphijeka andzeni ka ku chunxeka ene nhlokomhaka leyi ya karhata hi ku loko ni twi van'wanyani vhiki leri nga hela va kha va vulavula ku no ni chucheke njhani loko na ha famba patwini ra magidigidi liya hi yin'wani xangu loko hi vulavula hi ku chunxeka hi na vatolo hi vula leswaku hi humile mapindini ya xihlawuhlawu nawu wo sungula endzhaku ka loko hi vone sweswo swi nga tlheleli ndzhaku hi ku a hi endleni vumbiwa lexi xi karhataku na ku ringa ku hi bumabumela ntshunxeko lowu hi ku hi xi katsakatsa na timhaka ta yini ta vukorhokeri hi ku i vamakwavo ku fana hi nga va hi chuchekisi lexi ku ri na lexi na lexi na lexi laha hi nga chucheka kona hi laha ku ya hi mina hi chuchekile xo sungula ku va hi dlaya xihlawuhlawu kwala ndzeni ka xihlawuhlawu dyondzo ni vulavule hi swona vhiki leri nga hela ku va ku ri na mintlhontlho a swi vuli ku a hi chuchekangi ho ka hi nga swi fambisi kahle vo ka va nga swi fambisi kahle loko swi ta ka timhaka ta vukhongeri va tin'wana na un'wanyani i chunchekile leswaku a hlawula vukhongeri lebyi a byi lavaka ku ri hi byihi a ni la ku tlhelela ka nhlokomhaka leyi nga hundza before hi ya mahungwini hi ta ka timhaka ta milawu leyintsongo handle ka vumbiwa na kwale emintirhweni kwalomu ku tirhiwaka kona ku na milawu yo tala ku va ku munhu i munhu wa hi thaja a hi langutile se ku chuncheka hi chunchekile ku hlaya i ku xurha kambe a ni la ku tiyisisa yaliya ya ku loko hi languta chuncheko hi nga wu languti ku fana futhi njetu a wu na mihlovo yo tala hi nga yi languti like na nguvu leyi nga na mihlovo yo tala ivi loko mu aneka laha mi vitana ike mi ku wa mihlovo muni hi mhaka ku hi rhandza green a ku nguvu leyi hinkwayo ya green ni vita a Khalanga hi ku u rhandza wasi a fika ku a hi swona ni tsundzuka se swi ni vuyisaka laha ya ka yini ka nkwangulatilo swo fika swi kha matluka masungulo na xikongomelo xikulu xa ku tiko leri ri vekiwa ka ndhawu leyi hi nga ta ku hi chunchekile a ku ri timhaka ta nkwangulatilo ko va ku miseve leyi nga lahaya kumbe mikhwatikhwati leyi nga le ka nkwangulatilo se yi le ku timekeni ematihlweni ya vanhu hi mhaka ku va kwatile leswi a va swi languterile endzeni ka yini ka ntshunxeko utsho yoyo mi nga fambi hi ku na ku mi twa kahle ku n'we mi nga tshunxeka n'wina a ni hi n'we mi nga tshunxeka n'wina mavona mbona ku se ni ya ku n'wani sweswo n'wina mi nga tshunxeka ani n'wina mi nga tshunxeka veri lava va nga kula khale hina hi nga si fika loko munhu a huma ka standard 6 a swi kota ku a nga tlhela va thicara xiswona ka vula se mi tshunxekile n'we sweswi mi la loko mi languta ntshunxeko wu mi tise kwihi hi tlhelo rero lava nga hanya khale ve ri ntshunxeko hi nkarhi walowo a va nga tshunxekangi a va ta ya khensani va fika va tshunguriwa vutshunguri ivi va hola hi laha ni nga tshama ni vula Khalanga ni manetisi ivi sweswiwani mi tshunxekile a mi swi lavi no ya khensani mi khongela xikwembu loko va xi kotekisa mi fanele mi va mi ri na medical aid se mi tshunxeka yini loko munhu a tshoveka nenge kumbe voko kumbe n'wana wa hi basikiri a fanele loko a ya xibedhlele va fika va ku
hi leswi va n'wi veka sweswa so dia do tiya dia do van'wana va va lwa hi dona ledia kambe se swi kuma na backlog va fika va ku namuntlha a ku na a swi koteki i ta rindela rini hi ta vuya ka wena se hi tshunxeke yini loko se i ri na xifaniso xa muxaka wolowo ni lo tsaleriwa swilo leswiwani hi un'wana miyingiseri yaloyi ma nga zi ni vilela miyingiseri yaloye kumbe n'wina hi ku n'wi vulavulela a ku hoxekangi nchumu ka xivutiso xexo laha swi nga hoxeka kona i ku ri loko hi ri ndzeni ka ntshunxeko loko hi ku ha ringana loko ni nga swi lavi ku ya a Khensani ni ya vekeriwa semende ni nga ya kwihi hi tshembisiwile kanana loyi hi nge se fikaku aka yena ene a ni swi lavi ku kuta un'wana endzhaku ka mina loko ni vulavurile a fika ku xikundu u te i tshunxekile swi vula ku swilo swa yena swi famba kahle a ni vulangi swona leswi ni vulaka swona i ku ri hi tshunxekile kambe a hi le ku tirhiseni ntshunxeko lowuya ku lunghisa swilo leswi swi nga onhaka hi nkarhi wa tolo na tolweni wa xihlawuhlawu hi tshunxekile ku tshunxeka kambe hi tsandzeka ku endla leswi a swi fanele swi hanyiwa hi vanhu lava va nga ndzeni ka ntshunxeko wun'wana wa ti-politician a nga vula ku a hi swona swa ku loko hi kume ntshunxeko swi vula ku no mana wu ta wa wu suka atilweni kambe hi ta rindzela ku fika rini hi laha ku nga na ndingo wa kona ku ri yakho emini iyeza mara yi ta fika rini a no rhandza ngopfu xixhosa na ta ringeta ku kota ku nakisana ku ri no na tirinda ku fika rini hi laha swi nga onhaka kona that's why mi twa vanhu hi lowun'wana ta ku hi tshunxekile n'wana a nga tshunxekangi wa vunharhu a va confuse a nga swi tivi ku ta vula ku tshunxekile ku a nga tshunxekangi ku nyaya o famba na leswi swi fambaka o hunga na moya i ri hlanga ra nambu se hi laha ti nga bihaka hikwalaho khalaka mara ku tshunxeka na hetelela na ku no tshunxeko wu kona wu nga va wu lo tala emaphepheni mara practically vanhu a ve le ku nuheliteleni a ve le ku wu khomeni a ve le ku wu tweni xiphiqo i i munhu walowo mbala baji a fika ku no ni le ku tirheni i va a fika a tlela kumbe a tata khwiri ra yena ivi se swi kwatisa vanhu va nga wu voni ntshunxeko hi ku ya hi hala ka vukorhokeri nemetwe nga 0860002543 hi ndlela yaleyo nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti ku n'wangulo wa wena wu ri yini khomete timhaka hi ndlela yaleyo leswaku hi kota ku twa ku u angula u ku yini eka timhaka leti hi nga na tona hi ndlela yaleyo 0860002543 u nga kandziyisa rito na le ka hi nga kandziyisi rito laya ka ku kandziyisa kambe sweswiwani hi haxa t se u nga ni rhumela x eka x u ku at Africa Munghana Africa ya c hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku twa xivutiso i ku hi ntshunxekile hi le ku tlangeleni ntshunxeko sweswiwani se xivutiso i ku hi ntshunxeke eka yini nhleka a ku na munhu la kambe hambi swi ri tani a hi tila 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana miyingiseri hi loyi nhlekani Khalanga Mpfukeni hi pfukeli papa minjhani n'we hi pfukile a khensa hayi mina a ni khumbi to tala to khumba swimbirhi swinharhu ka ku ntshunxeka na swimbirhi swinharhu hala ka ku va ni hleketa kuma ku a hi ntshunxekangi okay so ka mhaka ya ku ntshunxeka ni twa hi ntshunxekile hi ku loko ni yingiserile hikuva ni nga ri kona ka vele ka generation ya lava nga experience nkarhi wo lava xihlawuhlawu i ku ti-opportunities leti nga kona sweswiwani swo fana na ku na tidyondzo to karhi leti loko ni twa ku vanhu va ntima swi va swi tika swinene ku va va ti endla ha kota ku ti endla sweswi so ni ngo vula ku ni wan'wana wa vona loyi course leyi ni nga endla ni twa ku swi tika swinene munhu wa ntima ku a yi endla so because of that ni twa ku hayi ntshunxeko yi tshunxekile i course yihi engineering vera a swi tika njhani va ra swi tika ku va vanhu va ntima va kuma va enroliwa ka ti-university for this course mara a va yi endla that's why ni tirhisa the word a swi tika so yes so a swi nga va impossible ni mara va ri it was extremely difficult ku va mi kuma ku munhu wa ntima wa va enroliwa ka this course a yi endla masona se ti-opportunities to fana teto na in terms ya ti-business yes a va ri kona va ntima la plat business khale mara a swi tika still so ni na ku sweswiwa swi olovile ku va munhu a nga ya ka ti-IPs a fika register business loko ri na a kota ku a ya mahlweni na yona
ma ri kwala ka business kumbe imani ta ka tlhomanga ta mahungu ni khomele ntani ta ka tlhomanga ta mahungu ta kota ku yi basisa kahle ene 0860002543 ai kandila leswi swo mikisa romgana lona FM commander ai yiseni mahlweni am kha mi vulavula hi leswi mi nge swa ntshunxeko ni mi tsundzuka mi kha mi vulavula hi timhaka ta engineering hi hundzile kwalano se kun'wana la mi ya kona hi kwini ya ni khumba ya ku na ku va vanhu vantima mi kumaka a wona business a swa ha hluphi masiku lama loko munhu a ri na yona idea ku ya or ritema ku a nga pfula business swi simple very simple se a swi teki na se loko ku ve ya kwala ka mabindzu ni byeleni loko ku ve ku tshunxekile a ni te n'wi mi kumeka tlhelo rihi kambe loko ku ri ku vanhu va tshunxekile hikokwalaho ka yini mavhengele lama hi ri na wo khale ma nga ha ri kona loko mo tsundzuka miganga yo tala a ku ri na mavhengele loko ri mi le tlhelo rihi n'wina ni ta zama ku mi kombisa hi mina ni tshama ka bungeni hi ta yi kuma ni wo ni tshama ka bungeni me mara sweswi ni kumeka Centurion ya ma ku vona ka bungeni a ku ri na ka Mugari a ku ri na le ka Malavi a ku ri na le sweswo mavhengele lama ka va xirhengwana ene a ku ri nkarhi walowa wa xihlawuhlawu se sweswiwani ivi loko se hi ri ka ntshunxeko vanhu valavo hinkwavo ka diza vanhu valavo hinkwavo vo tala va ha ri ha mavhengele ku endleke loko mina ni langutisile khalanga mabusiness lama ni loko mo langutani ka example hi ra ka xirhengwana a ni a ri rana hi nkulukumba loyi a nga ri sungula xirhengwana hi yexe so yena a ri na xivono vhele business leriya i te loko vhele a nga ha ri kona mi kuma ku se a siyela vana va yena se ku ya hi mina swi kuma ku vona vana va yena a va na xona xivono lexi a ri na xona xa ku va va yisa mahlweni ma-business lama so leswi ni swi vona leswi loko ni langutisile ni tshama kha ni swi vulavula swilo leswi vhele loko ni kwala kaya no swi lo ka swi va ku lava nga siyiwa va vona va nga siyeriwa ma-business la a va na xona xivono lexi vanhu lava nga ma sungula va nga a va ri na xona so se ni lava ku tiva ku hambana ka koho ka ntshunxeko na loko ku nga se va na ntshunxeko hinkwavo va ri na mavhengele a ma ri koho mavhengele laha ka ntshunxeko wu pfune yini ntshunxeko ka mavhengele kumbe ka mabindzu ka mabindzu se a vulavula hi ndlela ya ku sweswi loko no lava ku pfula business mina khalanga sweswi swi simple ku va ni pfula a na ha vulavuleli ngopfu hi mhaka hi hala ka mashopo no vula business ku va ni registara sweswiwani ni rana business leri nga ri tivekaka ri nga registariwa ri kota ku endla hinkwaswo leswi business rin'wana na rin'wana ri kota ku swi endla ku hakela tax na yena swi simple kambe a swi tika khale ke khale a ni vuli ka swi tika khale khalanga because lomu mo languta a ni tshembi vakulukumba lava nga pfula mashopo malama va vulaka va ve na ntshikelelo swi va tikeri in that sense sweswiwani loko no ma-business lama maybe ni vulavulaka hi wona business ya ku maybe munhu a lava ku pfula say workshop ya ya engineering ma swi vona so wa yi pfula that workshop loko ku na an idea or you can even apply i lava funding and sweswo i kota ku i rana as long as i na business proposal leyi khomekaka so wa swi kota ku endla swo fana na sweswo even though vhele swigangaganga swi kona kun'wana na kun'wana mara ni twa in that sense swi ve swi olovanyana ku va munhu a nga rana that type of a business ni mi tweni ni cancel ya ni cancel khala mo ntela van'wana ni nge kumbe ngopfu hala Spani a yele ni nkarhi inkomo ntiso sweswo hayi inhloko ya njiya 0860002543 xikongomelo xa nongonoko lowu hayi ku duma mavatu vo nghena va ti vulavulela va suka va famba qhivo va mani a va huwi ngopfu loko o twa munhu a sungula ku vhe switwa ro va ku hi ri kambe swiritani hi tshunxekile kusuka aka mfumo wa xihlawuhlawu lowu a wu fuma ntsena i ntshunxeko wa hina hi fike hi wela emavokweni ya varhangeri lava va nga na vukungundwana xikombiso ni kombele ntirho a SAPS ni tsala ni pasa ni tsutsuma ni pasa ni ya ka interview ni pasa ni ya ka medical ni pasa va ku testimonial na papila ra le bangi ivi ku ve ku va amen ku fikana namuntlha ma ta endleka ku lexi ni hlekisaka i ku hikokwalaho ka yini ku fike ku va amen
hayi khona no swi nge vheti swi va amen leswi ku okay i tsarile a pasa muhumelerisi yi fanele yi tsariwa ndzhaku leyi i tsarile a pasa a ya tsutsuma leswiya swa 1.8 meters a rhwala na tiyinini hinkwaswo leswiya a pasa a ya ka interview a pasa a ya ka medical a pasa va ku okay tisa testimonial na papila ra le bangi ku ve ku d ngoko ncindani no leyiwani mi fanele mi yisa la ndzhaku leyiwani hi ta fanele hi swi tiva ku fike ku tsandza yini i mani a nga fika i pasini cindani ve ri nhlayo yi va yi ringanini se swi vula ku nhlayo a yi xota kwihi a yi xota ka yini ni vula ku va yi vona kwihi hi leswiwani swa ku ni tsari ni pasa a va nga se swi vona ku yi ringanini ivi va ku oketana i ta tsutsuma a va nga se swi vona ku yi ringanini a tsutsuma ivi loko a tsutsumile va nga se swi vona ku yi ringanini va ku tana ka interview ivi a pasa ka interview va nga se swi vona ku yi ringanile va ku tana famba ni la medical check sonelani ka microphone i rito ra ncindani i vulavulela rikhotso hi leswi rikhotso va ka vula swona siku leri hi nga tshama hi va na vona va ku ri va kombisa timhaka ta ku loko hi mi teka mi tele hi endlela ku ri hi siya xipesi xa ku loko ku ri ku na van'wana swilo swa vona swi nga tshamisekangiku hi ta kota ku hi mi teka hi ta kota ku teka n'wina ma ni twisisa so loko ku ri ku i 150 loko ku ri ku i a va lava 150 masvo ava lava nhlayo ya 150 yes and then ku na 200 leyi nga na swilaveko hinkwaswo ma ni twisisa va ta teka 150 liya n'we va 50 swi la ku tsandzekile loko ku ri ku a va lava 150 okay masvo then ku na 200 la ka 200 leyi ku na van'wana u kuma ku a swi tshamisekanga ma ni twisisa va pambula kwalaya mangwetwe muhumelerisi i vula sweswo i mani mene vula ku va huwa hi n'wini why va nga vhi va teka 150 ya leyi va lavaka yona ivi loko va xota va ta ngeterisa sweswo vo huwa hi vanhu mara loyi ncindani kombe mi landzelela mhaka leyi ya munhu loyiwani hi fanele hi twisisa ku loko okay va yi va ya tala loko se ku ta papila ra testimonial na ra le bangi na bank account va yi kombela hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula sweswo mingisero mugana lo FM 08600025 min leswi muhumelerisi a ka swi hlamusela ni swi twile kambe a ku khola leswi ku khola hileswaku ni sala ni ya kumiwa hi le ku se na ku va xaxametiwa njhani loko ku ri 200 va xaxametiwe njhani ku ta rhanga loyi ku nga se ta loyi va xaxametiwe njhani hi lava i 200 ku laveka 150 va xaxametiwa njhani ku se ku ta hi la ku tala ku vona swo ka swi nga twisiseki va xaxametiwa njhani i 200 hi va lava i 200 va teke na extra va lava 150 va yi tekisa ku yini 150 liya ma swi vona ku se ma swi vona general i brigadier Hlulani Maxabane lava va Limpopo mina ni kumbexana hi lava va national man va brigadier i brigadier Athlenda Mat kumbe lava va lavaya va ta hi byela kahle ni vula ku 200 mi va mi xaxamete njhani ku hambi xikolweni ka ha ri haku number 1 number 2 ma swi tshika i ntshunxeko hi le ntshunxekweni un'wana hi loyi i ndleka Ndlekani botpet xikan'we na yingisi ra Afrika vulavula papa i xikalaviti la mitirheni xikalaviti xo tshunxeka xo tshunxeka hambileswi ni nga kula ka malembe lama nga kula hi wona sweswi switsongo hi nga swi vona na ku va hi kha hi hlahla tibuku hi tshunxekile swinene ni ta nyika xikombiso hi profession yin'we leyi vantima va nga pfumeleriwi ku va ka yona leyi hi vitanaka i chartered accountant muntima wo sungula
hi ku ya hi history wa n'wanuna lowu a nga pfumeleriwa a ku ri 1976 wo sungulwa ntsena South Africa hinkwayo ku ya nghena mhani wa mbirhi hi 1987 hi swoho swi endlaka ku na hi va na poor governance hi mhaka ku ti-profession leti a ti ri key a ku fambiseni ka mimfumo vantima a va nga pfumeleriwi a ku pfumeleriwa valungu so hi swona swi nga hi tlhelerisela ndzhaku swinene na loko vanhu va vulavula va ku hi ha ri ku zameni ku khecha laha apartheid yi nga hi siya kona i ntiyiso mhaka ku loko hi vulavula hi ku hi ve na ti-chartered accountant timbirhi from 1976 to 1987 ma swi vona kahlekahle hi siyiwe endzhaku ngopfu na mfumo swi ta hi tsandza ku hi wu fambisa that's why hi ri na problem ya good governance aka mfumo lowu nga ka wona inkomo ni siyela vungani nemetweni 0860002543 veri a hi salele ndzhaku hi ntshunxeki ti-CA chartered accountants loko minhlaya ti ri yin'we evhele a ni tinhlayo ta kona a ti dyondzisiweku hi vukheta a ku ri na tinhlayo leti a va ku ri leti ta hina un'wana hi loyi enhleka ayi masi muyingiseri minjhani hi ku na kusala n'wina ni la ku vulavula leya ntshunxeko maxo wa mina ina ntshunxeko wu kona mara ntshunxeko wa kona ko va luwa wa ku xihlawulambala a xa ha ri kona maxo se mara ku va i kota ku i tiphina hi wona wo fanele i va na swa wena i kota ku ya ku nghena le khale va ku nghena lava nhlonge yo karhi xikombiso ka swibedhlele swa ku pfumeleriwa valungu sweswiwani ku ri na swa ku va pfumeleriwa ku ya nghena mara loko i ri hava a se swi pheka ku wo nyanya hi ku na swibedhlele a swi antswa hi nkarhi se swi yava ku swa vanhu vantima vukorhokeri bya kona loko byi compare na masiku lamawa sweswiwani byo nyanya a bya ha ri kona nkarhi wani haji a hi swi kuma ku pfuneka mara sweswiwani swo nyanya mhaxo wa mina loko mi ku swo nyanya mi vula yini muhaxi vutshunguri a bya ha ri kona vukorhokeri a bya ha ri kona a swibedhlele manese ma xota vukorhokeri loko ya va ri le ka wadi liya va ri orthopedician leswiya swa ku tirha hi marhambu matirhelo a ku vava ngo loko i fika vanhu va limale na milenge xamala vutisa ku mi lo hlangana na yini twanga ku munhu i lo wela ensinya a vula ku hoyi i lo rheta xitupini se a nga ha lungi ku rheta xitupini na mitini veri va ku ntaku ya after mavhiki mambirhi va vona muhaxi rihanyo ra kona a ra ha ri kona system yi feirini mara ntshunxeko wu kona loko i ri na swa wena se system hikokwalaho ka yini yi nga vulavurisani na ntshunxeko hi ku vona ka n'wina ka varhangeri va hina va politiki a va swi koti ka hina vatirhi laha hansi a va swi koti ku endla ku va hi ri na vutihlamuleri mi ta tsundzuka va zamile hi ku tsala swo swa endleka mara ku va hi khoma vutihlamuleri a va swi koti va endlile ku va na framework liya ya va-Tupile principles manto maxi framework liya yi ndlela ku na public yi kota ku khoma vatirhela mfumo ku va na vutihlamuleri ka matirhelo ya vona mara still swa tsandza swi compromise ntshunxeko wa vanhu va tiko hinkwaro swi endla ku system hinkwayo yo feyila ku ri hi ku a yi kahle system ya democracy hi swona muhaxi ni kombela ku khumbana leya xiphorisa liya ya nkulukumba luya a vulavulaka hi ku va te yi submite hinkwaswo kamba hi nga ri ka yona sweswi mi nge mi la ku n'wi pfuna yana ni mahlweni n'wi pfune na loko va teka nhlayo liyani loko ku ri ke va lava 20 wa vanhu va ta teka na vanharhu va ku 23 va vitaniwa backup lavaya loko swo kumeka ku ka lava ende va skoriwa hi ku ya va xaxametiwa hi ku ya hi ti-point ta interview ka lava vanharhu va backup loko tshuka va ku fika swin'wana va nga n'wi teka ka lava va 20 va kuma ku maybe i bihi mirini va ta n'wi replace hi wun'we lava ka va lava va backup a nga ha panic a ri kona ka system lero kumbexani hi nga n'wi vutisa ku i swi endlerini leswiwani ku ndlela ku loko a ri ku rindzeleni hi ku sweswi ti-group ti le ku fambeni ma swi tsundzuka nga ku tsutsuma van'wani va tekiwile va fambile
yena isesho mhathi loko angaseza angeza akuma confirmation yaku itsandzekile angaseza atsandzeka ngemetela ngakho lesi sho isona mhathi nikhesile buto mina ngikhayisa nini I can't ay ya no na swi twisisa se ni swi twini swi vulavuriwe hi loyi ni n'wi tshembaka inkaye timinete kahle kahle nungu timinete inga se ba awara ya n'we awara ya mbirhi ka munghana ya lona FM komba ndlela awara ya mbirhi ni huma hi ndlela leyi ivi mi kuma mahungu ya misava ndaka mahungu ya misava xikan'we ka n'wena ku ri ku tsuma ra mina na Ike Ngobeni u ta kha ya mahlweni kwala ka munghana lona FM komba ndlela hi ndlela yoleyo leswa backup muhumelerisi wa mi swi tiva kahle loko ni kha ni vulavula na un'wana mi yingiseri la i va veke un'wana ka backup se ene van'wana va kwata va ko ni khome ku ze ku hela 15 minutes ni nga vulavulanga va ivi mukhalangala ku bye bye iva ri ka backup ile un'wana mi yingiseri hlekani minjhani papa hi pfukini minjhani lawa hi pfukini a khensa va ka backup ntsena okay mani nghena ka nhlokomhaka ya namuntlha ya ntshunxeko ya ntshunxeko hi ku vona ka mina a yi ntshunxekangi swi tlhela languteka yi nga ri yi ntshunxekile i va because mhaka ku ni vula so eko ri loko mo swi languta kahle loko hi ku hi loko swi languta yi nga ri yi ntshunxekile i timhakeni ta ku ri leswi hi kota ku ri nga swi fikelela ni ri leswa so hi kota ku fikelela kun'wanyana mara hayi fuli so swi fana na ku ri okay hi ntshunxekile mara ti-resources leti hi faneleke hi va na tona ti-exercise ku va hi ntshunxeka a hi na tona mani ku swi ta na ti-limitations ta swoho ta ku ri now endla yi nga ri ntshunxekile mara a wu ntshunxekanga because now loko ku ri ku hi ntshunxekile a hi fanele hi kota ku va hi endla leswi vahlengobasi va fika ka misava ya va nga fika va kota ku va swi endla va yi teka va endla mabindzu va nga ma endla mara ya ku ri sweswiwani vona va ma khomile mabindzu malamo na lende leyi hina a hi se hi tirhisa ku va hi komba ntshunxeko wa hina a hi na yona access yaleyo so now that's why swo endla hi nga ri hi mara a hi ntshunxekanga mi vula ku yini na ni le ku ringeteni ku languta yaleyo mi vulavula ku yona mina ni suke aka manghena purasini ni te a Polokwane ivi loko ni fika Polokwane ni fika ni kuma ku heyi ndhawu leyi a ni ta aka ko xitandi yi na vinyi hambileswi va nga ri ku tshameni ka yona kambe i ya vona loko ni fanele ni ya tshama ni fanele ku ni ya xava va ku kuma xitandi ni fanele ni humesa 800,000 ka munghana lona ni hava ni nyike 800,000 yaleyo mara hayi mathebula i ntshunxekile i nga ya tshama kun'wana ku lavaka mara ha 800,000 hi sweswo n'wana that's why ni ku ri loko mo languta vona lendi yaleyo loko va yi kuma a va yi hakelelangi mara i ya vona mara mina loko ni va nteni yi hakelela mara ni ntshunxekile loko makarhi wolowo a ku tshami munhu u va ndhawu ntsene njhe mara loko se mi lava ku endla swin'wana hi yona na ta i ndhawu ya ximanimani se ni mi hakela mali ya so ku ve a nga le ku tiseni ka nchumu malembe lama tala ivi mi ta ku hi ntshunxekile most limitation loko ni fika la Polokwane a ku ri hava va Mall of the North na halaya miti yaleyi nga ku halaya va a swi nga ri kona va Thornhill a swi nga ri kona mara sweswi vanhu va le ku renteni kunene hi mhaka ku a hi le ka vona ntshunxekiwile malini n'wana mali ntshunxekiwile ka mawayawaya ende loko mo languta kahle ni ri mali yaleyo i vangani va hi fikela because na minkarhi yona ya khale ni twishe vanhu xin'wanyana xi ku ri ku ve na ti-chartered account timbirhi malembe ndzhaku leyi before hi kuma ntshunxeko loko mo swi languta mi nga kuma ku ri ku ve na vuxaka byo karhi na mali na mfumo lowu wa kona wa xihlawuhlawu karhi loyi a ndhaku na vanhu lava a va ri na positive influence because na sweswiwani minkarhi yin'wani phela mi nga kuma ku ri maybe i mutlangi wa rugby i n'wana yelo wa ni kota ku kota na rugby mara because mina papa a ri tivi vulavula ndzimi leriya ra Afrikaans maybe mo kuma ku swi ta n'wana wa mina ku ri a kota ku a nga ya mahlweni based on the language barrier leyi mina ni nga na yona yet we say ku ri ntshunxekile swi languteka hi nga ri ntshunxekile mara a se ntshunxeka ku va hi ntshunxeka ku fanele ku endleka yini hi fanele hi kuma ti-resources leti va nga hi tekela tona ivi then va ku hi reconcile maloko hi reconcile va nga hi vuyise leswi va nga hi tekela so a vuyise leswi va nga hi tekela hi kota ku hi swi tirhisa then ku actually se ku ri se hi ntshunxeko wu kona
mi swi vule hi masivi hi xibibele veri i ti-parables swi vuleni kahle swi twala leswi mi vulaka swona ti-resources mi vula hi leyiwani mhaka leyi mhaka n'wina swi ka n'wina leri ni fika ni mi tekela selulafoni ya n'wina leri ivi loko se ni mi tekerile ni ku hayi muhaxi a hi ri consulate a hi rivalelanini ivi mi nga pfumela ku ri n'wina hi rivalelana selufoni ya n'wina na ku nga hi khomile mina ho ani ya mina ma hi vuyisa ka mehe so mara misava leyi va nga yi teka a fene va hi vuyise back ani va hi tekele yona mara a va yi vuyisi back mara ve ri ha ri consulate ivi ndeni mi ku ri hi na tshunxeko kwalano a wu kona muhaxi swo languteka hi nga ri tshama phephe swo languteka hi nga ri ene kahle a loko ndo tirhisa ririmi ra vadyongo va tlantsi a ni ta va tshunxeko lowu vo wu franta a wu exist ya sola ka hata dya xilungu ku ya ku yili mara maxi hi rona vona ra mina ra ku ri tshunxeko kahle a hi ta va na wona ha xota kule ngopfu hi ta tshunxeka loko hi kota ku ti-resources leti ti nga kona ti kota ku ti hi tirhela hi kota ku ri na hina hi hanya ku fana na leswi va muhlovo wo karhi va kota ku hisa swona hi ku ya hi sayiti ra xa timali tshunxeko sweswiwani wu le malini maxi a wu kona a munhwini njhe nametwi inkomu sweswo mi yingisela munghana wa FM tlhelo rin'wana leri mi yingisela tana rona hi yo mhaka hi ku munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi munghana lonene FM makombandlela sani ri ku hleketeni timhaka ta together as one se a ni la ku famba kasi ku na muyingiseri loyi nhlekani kalanga mpfukile basop hi pfukile hi ngo vona papa hlayisekile a khensa kalanga a ni voni ku tshunxa ka mina ni ngo loko no va tshunxekile voni ku tshunxeke varhangeri va lava nga hi rhangela na mindyangu ya vona hi leswi kalanga loko no kombisa kusuka aka ndhawu leya ya rihanyo mi ri yini madokodela lama sweswi ma nga ku yimise ka tibodo va ku va lava ntirho mara a swibedhlele ka ku xota madokodela hi rini government wa hina yi tlhile ku permanenta manese va tirha permanent hi swi tiva ku hina manese mangani loko ma famba tindhawu leti hinkwato ma kuma ku manese ma le ku xoteni va ya vona na ka swibedhlele swa mfumo na vana va vona na va tshunguriwa handle mara hina hi la ive munhu a ta ni byela ku me ni tshunxekile ni tshunxeke yini ncini ni nga tshunxeka mativa na mi twa mingiseri wa mina mi virile mativa nkarhi wo nga ni vondewa kana a hi gimeteni kwalano mina na hleketa kumbexani siku rin'wana hi ta fanele hi languta hi ndzawulo ivi hi languta ku hikokwalaho ka yini ku ri na mathicara ya xota ku ve ku na tiposo hikokwalaho ka yini vaongori va xota ku ve ku na tiposo hi ka hi famba hi yin'we hi languta kusuka ndhaku a mi ni khonele ngopfu ku hava na ndzawulo yin'we mi nga ni byela ku yona vana va xikolo va ta tlela lava pasini va ta tlela lava lava xikolo va heta va kuma xikolo va dyondza va kuma learnership loko se va fanele va qualifyini i tirha i acta for 5 years loko va heta va humesa post va tlacha maxaka ya vona i ntshunxeko yini i loko huma kaya sweswi vugevenga byi le henhla ku hava xilo lexi hi nga ta xi endla loko ha ri na varhangeri va makwanga mukhalanga na nkarhi nemetwi hey hi heteni na muyingiseri wun'wana heyi kambe vonelo ra yena hina tanihi munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi a hi ngheni helo hambi ku ri nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga nongonoko a humerisiwe hi ncindani Eric Mavasa mina ni khalanga Pat Mathebula mahungu ya misava lawa hi nga tshembisiwa wona hi vonge n'wanmun'wana Pfumaleke hi lawa mbana siku lerinene hi hlanganeni ka Together as One eMbombela Sabi White River na le Hazyview Ita ka wena twi eka 89.4 FM munghana lonene FM makombandlela